𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 lava ia e toi folofa ma whatalofa atu sa mole atu pele livaenga o le fiafi le ua sua ma leiva minute te eleitu lai lima o le whaukuponga ni o le tātou Polokalame manai o le manava o ngā luenga moli atu mo oilo maota mo lo lawa i le suafa manu malo tātou li o Yesu e toi whatu lima toi lau Polokalame le tautua ma le aunanga le Global Kingdom TV le livaenga o le fiafi i lau mai mo whaafunga mai Samoa i lau mafuta mai i lau maota ma lo lawa ia me se foi nisi o le tātou ainga le wanga i atu i maota ma lawa le fiafi ma lo le tautua tunu ma lo le tautua ainga ma lo le tautua e kalisia le o tātou iai foi le fai ungo le leva yaso i le manava o ngā luenga ma lo fai o le faiwa e mole atu foi il fa ma lo ma le whaaftaitele tapua inga le o tātou tamam tina matua la wasina sina si o tātou watunuu lo lātou whea ngai i le whaiva o le tapuai le wai umanuia i foi ia tiu te whai o le neiva yaso ma lo whaaftai i lau tatalo leoa ai al tapua inga ma le whano no mnu au na tofia le atua so se whata whaitaulanga vi ia le atua ma lo whaaftai lau tau lango lau tau tatalo ua manuia ai whaiva o sa mole nei fo iwa yaso ai mai se nei masina o le aso sumaltasi nei o le masina lo na fito nei to sanga lo tato iai il tato savlinga whaftai le tua o lo maua pea le malosi ma o lo tolu i pea la wha mano longa ia tau tau ia wal tato ngā lulue ai i le atua malona fina ngalo wha malo lea o tato whatalofa lea le wanga ia tu nea fiafi si o tato ainga sa mole atu pele alo mai o le tātou Polokalame whaawau nei manai o le manava o ngā luenga ma le tātou au tu nea fiafi ia ngata o tātou mnao i mea o tātou maua whatalofa atu ai i so o se au auna i so o se au whai ngā luenga fola le tala le lei lungo o penga tipailangi ma lo le soifua manuia ma lo le pale ma lo fo i le tautua i le atua maloni fina ngalu le o tātou au mai le whai unga o ngā luenga whai o lewe yasu ma lo le ngā lulue le ua lua sumaltasi minute te eleitu lai lima le fiafi leo lea tātou anga i atu tātou whatunga lea o laua fionga i oe na tapa sa ina le tātou whaulaunga le fiafi le lava seisi mea wana o le upo le atua na tai folau i tātou lewe yasu ia leo le ase atuai nisi la tau o loa ngai atu ilungo le ala le vaenga o le fiafi ia whai malu o whai malu le ngai atu i maota malawa ina ia iai le pui ngā le atu ilungo ala ia il whautauta whai le mulo sa na ia tau no umanuia i ainga o lo whatali mai mai al tātou whatunga lea ia o na se atu leo tātou Polokalame i le isi vaenga tā ua o tātou manai o le manava o ngā luenga le fiafi.
fai malia lo vai lungo la wala le vai ngole fiafi ei fa autocha ia tangata le savali fiflinga ai a miolema ai no nau ia tula fona yoga Hallelujah, praise the Lord. Ioi, o tatou whatunga na laua fionga o le upo o le atua, o le sulu i o tatou wala, ma le malama i o tatou wai. O le upu le atua na tapasaina o le neiva yasu. O le upu le atua na wha manatu i ate oi, i lau fōlaunga, i lau tamuenga, i lau tautua ma lau au nanga neiva yasu. Au ne ngalo i ate oi, o lo o ava noa pea le upu a le atua, o lana fionga, lea na te wha manatu, lea na te whafangu i ate oi, i taimi uma, maaso uma, o le tatou fōlaunga, i te ala whaiane, ma maleifu ane i lea tai au, ma lea tai au, o saunia e le angelua le atua se upu, a o le fionga le atua mo oi, au ani e mamau ma le fionga le atua, te whatu i o tatou loto, o le manuia le nā, o le tātou au nanga, ma tātou ngā lulue ai, i le atua malona finangalo. Se atu tātou whatalofa ni vaenga o le fiafi, ia i lātou umalava lea ua mafuta mai lunga o penga te whailangi, ma lo le soifua manuia whatalofa tuai i le tina po o le whatua ia lori fofoa, mafuta mai i le malo tele o Amerika, ia whatalofa atu whatua, whaftai fo i le mafuta mai lea fiafi. Mary Soali'i, hi Mary, alofa tele atu ma alo fo i le ngalue leva yaso, ia manuia fo i le maftanga al tatou au talvou lea fiafi. FS, tauo, tala lupe lele leota, whaftai le mafuta mai, wha manuia fo i le tua le ngai atu i mota malawa, to fine ia anga le leia ngā lofa, pua le mamai Nancy, ia te alofa tele mo i to fine, malo fo i le au auna, malo le tautua le nei asu. Whatalofa atu fo i le au auna le tua sunga le whaifi au, Yose a mosa mafuta mai le vaenga le fiafi. Ioi, malo le ngā lului, malo le tautua le li malona finangalo, malo au auna, malo le whaalongolongo tinga, ele o se mea whaalea ngalo tātou tautinga i le li malona finangalo. E one ngalo ia te oe, fe mai tātou au tū le fiafi, Manai o le manava o ngaluenga, ia ngata o tātou mana oi mea o tātou maua. Aua nei whaseina oi, fe lafi mai, ma le fepu lafi mai, o le whaatosina o le leisoifuanga lo tātou iai, a ia maulo loto iai Jesu Keriso. Vea i tātou o whanau o le tua, e nau i lana tū lafono, i le ao atoa malipou,
Peo nei whaafonga tātou whātunga na o laua fionga ia e whai ma sulu i o tātou vai ma le mala malama i o tātou wala ia whai le upo le atua mo tātou nea fiafi. Tātou whātunga lea nga i atu nea fiafi la uo mai le sunga ia faith walesi ia mole atua ia lo whaanga ia i lato uma lea ua mafuta mai lea ua pale mai lungo tātou polkalame manai o le manava ngaluenga ia o le pese lea mo oto ia o le alava se mea o lo whiangai mo o le fiafi o whai o lo e lungo le ala ia iai le puipuinga le atua ia te oia whaifo iai ni fuafuanga i tono le ainga whaamanuia le atua ia te oia whamel tātou whātunga lea whai e su mau e manuia ai lau fōlaunga. Sunga ia Faith Walesi Challenge Boys Science City ia ma tātou whātunga na Yesu La'uo. O tātou 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 ma whaatutua o le tua na te tāpengaina mea uma mo i tātou. Whaftai atu le whatua, whaftai lori, alofa tele mo e whatua, kata alofa atu po i le sunga ia fitu fōme iawa, ma lolo soi fua muia. Una oia, ele ai se tasi.
Haleluia. Ia le ina faith wa lesi mal tatou whātonga na Yesu la uo. Moli atuai mo o le niva engo le fiafi. Ia awani ngalo ia te oe. Whai Yesu ma uo. Whai Yesu ma upaanga ina uma te anga iai. Ia mase foli lei weekend o lo tatou walo atu iai. Ia whai le atua mo tatou uo i me uma. Ina ia iai le pai o le atua ia te oe. Ina ia iai wha mawhanwhananga Yesu ia te oe. Na ia awane i o tatou. Awane i tatou tu la whai ia te ia. Awa o ia na te tape na ina mea uma mo i tatou. Patalo whātu nisi o tatou a inga o le maua tu le waai le lea fiafi. Le au ilunga o tatou polkalami. Malo. Au le ngalo ia te oe. O le whasoa le lea fiafi. Ia ngata o tatou mana o i mea o tatou maua. Pe ona iai tatou tusi whai tau lea fiafi. Mai e sili ona le lei o se mea titi. A o iai le matau iai owa. I le oloe tele. A o iai ma le atu wali. Ioi. Ai sia manu olu. Le ase manu ia o le ase wha manu yanga o mai e le atua ia te oi. Ia tatou iai i le oli. Ia tatou matau iai owa. Awa e sili ia i loo le oloe tele. A o iai ma le atu wali. Fatalofa atu le auna le tua le sunga ya 𝚘𝚘𝚎𝚘 Wonka talofa i le fai evangelia po le auna le tua mafuta mai fo le vai ngole fiafi. Fatalofa atu fo tina ya lome Johannes Kellen e maloso i fua manuia i oi. Ia ngata o tatou mana o i meu o tatou maua. Mai tala tus ia sili ona le leio se meititi a o iai le matau ia Yehova. I le oloe tele a o iai ma le atu wali. Awane ngalo ia te oe. Fionga le atua e ola i o tatou wanganga. Le fionga le atua e whawhanga i o tatou wanganga. Ina ia mawaa ma mausali i tatou. Awane i whaaseina i tatou i le matalasi. Awane i whaaseina i tatou le whailafi mai o meo le nei lalulangi. Whaaseina i tatou. Tala tuspaia e sili ona le lei o se meititi a o iai le matau iai ova i lo le oloa e tele a o iai ma le atu wali. Ia ngata o tatou manao. Awane i ngalo ia te oe o tatou iai aso whaingata. O tatou iai aso amuli. O tatou iai le whaasiusi unga o aso a wawa lata mai le li. E sili ona le lei o le whaalumanga o la au aina a o iai le alofa. Me leo tala tuspaia i lo o le povi, ai le fale povi, a o iai male ino. Amene, ai sea, e sili a lalea, se mei titi lo lima, a o iai le matau iai Yehova. Amene, sili ona le lei o se whaalumanga o la au aina a o iai le alofa ia te oi. I lo le povi le fale povi. A o iai male ino. I ia le li i lea fiafi. Awane i whaaseina oi. Awane i taitai seina i tātou. E le o le whaulai o mea. E le o le tele o mea. A o le matau ia Yehova o le fina ngalo li nā o le atua. Mo i tātou. I oi. Wai whaitau, whaasolo lo whaitau lalo tātou tusi nao tala tus ia o le tangata lo toa na te whaatupuina le misa. A o le whaatoa e tuu le ia te ia lea. Le whinaunga i ia lea li. Wā mai lau fōlaunga lewa yasu. Te le i whaatupu se misa, te le i whaatupu se mataua. Te le i whaatupu se whaatoa upua i le lua mawhitanga ma se uso po stua pini. I ia lea li. A whai mai le tala tuspa ia a o le whaatoa. Ea, e tuku e ia le leia te ia i le whinaunga. O tangata na te whaatupoina le file mu. O tangata na te momoli atu le whinangano le tua. I se mea o le aise wha moe. O tangata na te watua le manuia po le file mu o le tua. I se nofuanga o lo iai lea. O lo iai le misa, o lo iai le lotoa. O lo iai le amio leanga. Aleluia.
o a tātou whaitau le upo a le tua. Mi ia le li. O ala umaia, o ala o le tangata pai e tusa malea, e tusa malela au tui tui. A o le ala o a mio sao, o lo tala noi le ala o a mio tonu, fe mai e whaalau le ina lea. Mi ia le li, e se malimata mo fi o le fionga le tua, mo i tātou ngefiafi, ia ngata o tātou mna o i mea o tātou maua, ai aisi a manu oulu, o se wha manu yanga, o se mea wanga le leia i le tua i ate oimalo ainga, awa i te popoli, angai whai mai, e sili se mea i titi wai lo lima, a o iai le matau ia Iova, i lo le oloa e teli, le tamau ainga, ma mea uma o le tātou te nau iai, a o iai ma le atu wali. Amene, moe ma natu, awa ni ngalo ia te oe, wa le aso le li e sau e peo nga oi po. Le aso le li e le aise tasi na teilo, ta pena lo ainga, ta pena lo tangata. A wa tātou te leilo, le aso, ma le taimi, le tu po, i sau o le atali o tangata. Ai fe mai ia pei tātou o e a miotonu, e whaalau le ina e ia lona ala. I ia le li, i ia le tua. Ia, se atu tātou whamalo le fiafi, i le au na le tua, ia Hans Skellen, tau taitele le mafuta ma le vaenga o le fiafi. Le tinaya me kita pao, thank you for joining us. May God continue to bless you with strength and healing. Thank you, Mekita, whamanuia tele le tua. Ia whatalo whatufo i le tua fine ia tinei a rio te tia sele vai ma lole soifua manuia. Ta tonu lea ma futa mai Samoa. Ia ilanga le leio le tua ia te oi. Ia ngatau tato mana oi meo tato maua. Tau lai lau wa ai ua lata mai le li. Ni o tato misia le si itianga. Ni o tato misia le vavai se ino le kalisia. Ni o tato misia le fio mai o leli e feilo ai malana e kalisia. Tato fatunga lea mai le sunga ia wawiva walesi man tato pesel na ua lata mai leli. Pesel nei au lo fatuaia te ilato uma lava lewa pale me lungo tato por kalame ia o mai manava manai o le manava o ngā ruenga ia whaamanuia tele le tua le fiafi ia oi whaamanatu i lo ainga whaamanatu i lau whanau ave o tātou wola moleri. Hallelujah. Io lo fautua mo oi. Tātou umo tangata sala. Taimeo Salamo.
Ia. O na o tangata I sala mo moni. O le tō moni le nā, o le tātou la fuai, o le tūna. Ia. O le noa tau whautanga I tangata. Sunga nai mo iwa walesi e fo le sunga ya Talent Boy Studio sunga ya Faith a tato whātunga ngā ua lata mai le li moli atu mo o lea fiafi ia e ua lofa atu tato aina I lunga o penga tapailangi malo le mafuta mai malo fo I le awai mai lea fiafi vi ia le tua io e tato whātunga ngā ia e ua lofa atu ai si o tātou ainga lea ua mafuta mai. Ia whapea fo I tina ia matau aina ti lali toma whaftail mafuta mai. Nisi o tātou ainga ua le maua atu ia whaftai tele. Se atu le upu le atua o le mea tāua ia manino lau whafonga. Au sila mio mai fo isi o tātou atu nuu. Ia ngata o tātou manao I mea o tātou maua. Ina nei wha siseina I tātou, matai siseina I tātou, wao lo tātou matau, malo tātou fia, malo tātou oli ia iowa, e wha amalieina mana onga o tātou tangata. Ameni. Awani o tātou tineia le tua, awani o tātou tineia le ngalue mai o le li ia te tātou, ina nei tai siseina I tātou. Amene. Ina nei whaapouliulingia lauwa ai. Ina nei pongi sā lauwa ai I manuia o le atua wa umana au mai mo oe. O tātou mata tau ia iowa. E whaamalia ai o tātou tangata. Mea uma le aise mea o le oranga le nei. Le aise mea o le soifuanga le nei. E na te mawhai o na whaamaliaina o tātou tangata. Se I wanga nā le atua. O le mea foi lea o loo ngai oi mai ai sātani. O loo ngai oi mai ai ngā luenga le polioli. E sau e whaasese le kerisiano. Le tangata wa au mai ai e le atua lona oli. Amen. Le tangata wa au mai ai e le atua lona fia e au auna tautua. Sau ale ti apolo e vani. Sau ale ti apolo e au mai le to ina nau. Amen. I whatalo whātu le to ina ia simnua. Ia le uso au na whaftai fo le awai man lewa e ngole fiafi. Ia whaamanuia tele le tua I lau sunga male aina. Ioi. E le ngata o tātou manao. E te iloa na o tangata e matau ia iova. Ea. E ai sia mewa maua. E le nau le oloa. E te iloa, a o le teimi e le ngata i o tātou mana o mo tātou mana o teli. Fai mai le o tala tuspa ia. E pei tātoa o tuunga mau male mala ia. E le ma o ona I lātou. I ia le li. E pei o le ipu.
e tunu wa ile a rio ma le o ngā umu e tunu wa ile au e whaapea fo'i le tangata i lona vi inga vi ia le tua o mea ia e sauti a polo e whaapongsa i o tātou tangata e whaapongsa i lau wa ai whaaleanganga i tapuni ai lau whaalongo whaaleanganga ona whaatusaina leo i tātou o tounga mau ma le mālaia i le mā ona ia ma i o mata fo i o tangata i le malie ia i ia le atua e o lava i le tātou wa ai tasi le vaenga o lo osfa ia i tātou le fili o tātou wa ai a leo whaatusaina i tātou o le ipu e tunua i le ario ma le o ngā umu e tunua i le au e whaapea fo i le tangata i lona vi inga mele ana mana o tele tangata o le vi inga o le vainga tangata o le whaalia lia vale o le nei o langa i ia le e whe maitala tuspa ia e ui lava ina e tui momo i le vale i le me tui ai le ipu e tui ai mea whaatasi ma le saito o tui ia e le te alona lava valea ia te ia. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ia whai oi mama sima o le laulangi. Ia whai tātou mamala malama o le laulangi. Ina ia aua, nei whaaseina i tātou. E le tele o mea e whapena o na tātou mana na o ai. Tātou whatunga lea, we are the salt of the world. Whai tātou mama sima o le laulangi. Ia tātou foi mai, ia wā tātou whaawina o tātou au nanga. Ia mai al tātou whatunga lea, ia. Le ua matau na ngai mai leo talavou nia fiafi, ia matau mawhtanga fo niko, a ia whaamanuia tele le tua.
fai malia lo sai lungo lera ni vai ngole fiafi. Oli ai le li patalo fatu le sunga ya mulianga tai mafuta mai famamia fo le tu le sunga male aina Manai fui fa malo stino le fiafi yo. O istangata walo faina ele tua. Ia le tua yo. Mautino lei o tātou tangata walo whaina le tua whamangia le tua ia te oi malu ainga Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ese le moni ma le wha maoni o le wha tunga a. Tātou o whanau o le tua, o tātou tangata wā lo whaina e le tua. Ia awane I muta lau oli oli. Awane I muta lau fia fia e au auna. Awane ise me vauia lau tangata e tau tua le fina ngano le lii. Le alava le tiute, le ale whaiva. Le vala awina, o vala awina ai tātou. Mauni ai loina tau tua I lole tuina ioi. Hallelujah, amen, praise God. Tātonu lava le tulai ono leiva engo le afiafi ia to ia folofa ma fatulima atu inisio tātou ainga lea ua pale mai fo ilungo tātou o nanga e iei leanga le leio le tua I lo mafuta mai lo awai mai e le fo I fua le upo le tua mai tala perfecta o Isaia e le fo I fua le upo le tua se ia whaatau nuu le mea na awina mai ai e le tua lana upo ioi e le fo I fua la le upo le tua fai lewa e whafonga lewa e whaitau I le upo le tua le fiafi e whaatau nuu lava e le tua le mea na awina mai ai lana upo
le ase manaʻoga faafeiloaʻi e le tua le ase mea o loo e naunau i ai o le tatalo o le ʻaufaigaluega na o le atua na te faafeiloaʻi ia te oi le manaʻoga pei o le tatou manai o le manava o galuega lenei afiafi le ase mea e vaʻisea o tatou tagata mai le naunau i le oloa mai le naunau i le tamaoaiga fe mai le o tala le apostolo paulo i lona talii a o iai lona talii i feʻau ma le galuega timoteo a o le amio atua ma le loto malie o le oloa tele lava lea auā tatou telei au mai lava se me tasi lei lalolagi ua mautinoa foʻi tatou tea le mafai ona vaese ai o se mea ma leo tala al tamāloa a talii a fai ua maua i tatou o mea ai ai ma mea e o ofu ai ia ngata ai o tatou manaʻo i ia le alii auā o e manaʻo i le fia mauʻua e maua i latou le faaosoasoga i ia le alii e manino lau faafofoga sa moa lenei afiafi pei ona tutuʻulaau atu le tatou polokalame le ale mea lea te naunau ai le ale mea lea te manaʻonaʻo ai a ia sili o tatou tagata ma le tala le apostolo nuʻesi a o le amio atua ma le loto malie o le oloa tele lava lea i ia le alii mi ia le atua le isaisi mea faalau leleina o tatou ala le isaisi mea na te momoliina le finagalo o le atua i le lalolagi pei ona iai le tatou fatuga lea sa e faafoga mai ai o tatou o masima o le lalolagi i tatou o tatou o le malamalama o le lalolagi i tatou ia sili atu la lea le tautala o tatou amio ma le loto matala po le loto malie le fai mai ai le apostolo nuʻesi ai sea auā o le oloa tele lava lea ai se aua siʻi ai faapea le apostolo ma faamalosi i lona talii o timoteo fai mai leo le apostolo san auā tatou telei au mai lava se me tasi lei lalolagi i ia le alii me ale afioga le atua auā e mavae atu le lagi ma le lalolagi ai le mavae lava le atua e tumau le atua e oo i le faavavau mai ai le vavau e oo i le faavavau e me le tala atusi paia auā o le atua ona nafi o le asu e oo atu lava i le faavavau le uiga lana tala le apostolo timoteo auā tatou telei au mai lava se me tasi le lalolagi auā ua mautinoa tatou telei mafai foʻi ona vaese se mea o iai i ia le alii lea lau tatou maua timoteo a fai ua maua i tatou o mea ai ai ma mea ofu ai ia ngata ai o tatou manaʻo aua le manaʻo teli aua le manaʻo fua i taavale fou a loutu aʻoi aua te manaʻo fua i le fale a loutu aʻoi aua te manaʻo fua i le tamaoaiga i ia le atua aga fai mai ai tala le apostolo i lona talii faaleagaga o timoteo a o e manaʻo i le fia mauʻua e maua i latou i le faaosoasoga mea la le e maua le manaʻo tele e maua ai tatou le faaosoasoga e maua ai tatou le mailei e maua ai tatou i tuʻinanau e tele e valea ma leaga ai i ia le alii o upu ia le apostolo na fai a timoteo o mea na e ngoto ai le tagata i le faafanoga ma le malaia ameni ia gata o tatou manaʻo le agai maua ai tatou le faasoasoga mi ia le alii mi ia le atua e le faaosoasoiga i tatou e le atua e le faaosoasoiga i tatou e le agaga aia e tofotofoina oe e tofotofoina o lo tatou faatuatua ai ala ona faaosoasoiga i tatou ona ua tatou manaʻo tele haleluia faafetai faafeiloaʻi atu foʻi
au na le tua Willie Rafael Senior Tavita malol soifonuia ioi sili alea le hamio atua e sili alea loto malia I mewa e maua se mei titi wa yo lima a o yai le matau yai oa e sili le olo e tele a o yai male atu wali le ale o ngā e tau sami e lau maa moea o yai le popole I a te oi le ale o ngā e te nofo e lau fale e se fulu miliona a o yai le atu wale I a te oi le ale o ngā e tele e au mea a e misi e lau wawanoi le ola e whaavavau wa umona tā pena e le atu a moi amen mi ia leli mea lalena na fai mai e le apostolo ilo natali Timoteo a o le amio atua ma le loto mali o le oloa tele lava lea a wata atou tele au mai lava se me tasi lalangi ia leli o le mea mauti noa fo I Timoteo tātou tele mawhai o nawa ese ai o se mea ia leli kango e hopongi embrace what God has fulfilled in your family embrace what God has blessed your family with embrace the blessings of God au te mana o fua ile fa manu yanga lo avele tu lista mata o le mea na tatalo ai na fa manui ai le tu ia te o malo ai mai le o le apostolo Timoteo a fai wa maua I tātou o me a ai ma me o ofu ai ia ngata I o tātou mana au o le fia maua e maua I tātou le whaasosonga e maua I tātou le mai lei e maua I tātou I tu ina nau e tele e valea ai ma leanga I tātou o mea nā e ngoto ai le tangata I le whaafanoa male malaia Hallelujah. Praise the Lord. Ia ngata o tātou na tele mea, tele lisi, you name it. You have your own list. Iai foi lau lisi. E le mawhai, aisea, leanga o le whātou sina o le larolangi le, o le mai leile nā le whili. E maua I tātou le amio leanga, ma tu ina nau, e pe o upo le apostolo I a Timoteo. E valea I tātou, ma leanga I tātou, ma whano ai tātou I le whaafanoga male malaia. Hallelujah. Io e whaaftaitele ma lo le whaasoa le tofine ati nei aftai fo le tufa tātou ainga I le nei afiafi ni ia le ali. Praise the Lord. Amen. Po whea lawa tātou te au mawai whea tātou te no nofo ai o le atua le tātou te au au nai o le atua e pule le langi e pule le lalolangi e pule I laloifo le lalolangi. Amen. Ai alu le salamu e fitu sumal tolu le fai salamu al tangata o asafo o ai ea se wa ia te au le langi mai leo tala al fai salamu e lea I fo I se tasi I le lalolangi o te fia iai wana o oi le tangata wa matau ia Iova le tangata wa iai se mei titi lona lima a o iai le matau. Hallelujah. Tātou te vai le tino e le te me o mai iai le vai o tātou moto e le te me afe ato I le whaano noa I lo fali e le te me o mai iai le onge ia te I tātou I ia le ali e pe yo upo al fai salamu e vai lo tino e vai lo loto a o le atua o le papa ia o lo loto ma lo tofi e whaavavau. Amen. Mi ia le ali awa te mamau ma le atua o lo I totonu ia te oi o lo o awa noa o ia I taimi uma so se taimi te vala awe e tali mai le atua ia te oi. Mi ia le ali o puna fai salamu o ai ea sei le langi wa iata. Amen. Le ai se tasi. Le ai fo I se tasi la langi o tea. Fia iai. Wana o le o te. Fia iai o le tangata wa matau I leli. Amen.
Ia mana ia e watu si tatou whātunga le fiafi. Ia masa e foi o tatou ainga o anga i atu foi lungo mota malawa. Tatou whātunga lea Yesu e ia malta maitai o ili ngota maitai lea. Coronia, Sicilia, Matautia, Yesu e bavai e foi tatou nanga ma momoli atoia lo whaanga i au na le tua lo tatou mafuta i le nei vaenga o le fiafi whaftaiti nei. Le ise o ngā o le whale ua tele ma le matango fia ai o lo o iai le whaanoa noa. Amene ma amene. Ia ti na e whaatasi o tatou whale whaatasi ma le tua. Wow, praise the Lord. Ia tatou whatunga leo ngā ia tu tatou inga moto malawa. Toi taliu mai le whaawawina o le tatou manai o le manava o ngā luenga. Hallelujah. Hallelujah. Yele tua. Yo. Hallelujah. Sai Yesu. Ţaio Coronia, Sicilia, Matautia. Yesu e. Yo.
𝚟𝚑𝚍𝚎𝚘 Koronia, Cecilia, Matatia, Maltato Fatunga na Yesue, Esele, Moni Malifa Maoni o Nei Fatunga, o le na te 𝚟𝚑𝚍𝚎 te tato, o le na te whaamaliina le ngā lalo tato loto, o le na te saunia me le lei mo tato, o le na te whaia venga mo o e malu a inga, e fwere tali tonunga, o lo e mai mo whaafonga me le nefia fitele, ma anu anoa i mo li mau mata ngofie, mea le lei na whaia Yesu mo o e malu a inga, ma nei o manava o ngā ruenga, leo le a whai ua tu tato whaasoa le nefia fi, o le atu o le nā lea tato te au nai, o le atu o manuia, o le atua o le sosia malelinea e le uma lona tamau ainga, e le uma ana whaamanuyanga, o ia le nana te whaamalieina, le tangata e matau ia Yehova, i ia leli. Le tangata wa malie lona loto wa, se mea wa au mai e le atua e o lai mo lona ainga. Amene, peo tatou mau le nea fiafi. E sili ona le lei o se meititi a o iai le matau iai oa i le oloa tele a o iai ma le atu wali i ia le ali e le mawhai e se mea o le nei o langa ona wha fia i ate oia e le se mea na te mawhai ona wha malieina o tātou tangata i ia le ali i ia le atua. Fearing God is good and will also bring satisfaction in our hearts. Amen. Things do not satisfy us. We will always want more. Ele whaamaliina i tātou te mana o na o pea. I ia leli. Ai sili le tangata. O iai se meititi. A o iai malemata. I lo tangata wa manatu i le oloa. A o iai male atu wali. Toi whaamnatu i ate oi, pe ona avatu nea fiafi upo la apostolo Paulo ilona atali o Timoteo. A ole ami o atua male loto malie i ia leli o iai leola. Hallelujah. Be content. Ia ngata o tātou manao. Godliness with contentment is very beneficial. It helps us see that our possession on earth are only temporary. Mai vai le matangofi. Mea umalo tato maua whamanuyanga le atua wa au mai le atua te manuia i lunga le neifonga i le ili. Ai le whaavavau. E le tu mau. O i tato te iloa le whaamaoni o le atua. Ua naolana upu e tu mau e o i le whaavavau. Au le alta tau taula inga. Our focus and our desires should be on God. O le tātou taula inga, ma le tātou nau ta inga atoa. O loo i le atua. Le angwhai mai e le whai salamu. O ai e seo i le langi. O ai e seo i le lalo langi. E tusa ma le atua. Mi ia le ali. Mi ia le atua. Our passion should be toward the things of God. Tātou mea umalo tātou manana oi. E te tauna whaamua le atua malana ami o tonu. E pe o upu al tuspa ia matai o ono tolu sumal tolu. Aia sa ili mua le atua malana ami o tonu. O na whao popo lea ia te oi o mea uma e manao iailo loto. Praise God. Fale, wala awina, ngaluenga, aunga, so se manaonga, whaamalolonga, whaamanuyanga, you name it. But our passion should be toward the things of God. Sa ili mua le atua. Sa ili mua lana ami o tonu. And all things shall be added unto you. Ona whaupopoina leo mea uma yate oi. Mea uma lo e nau iai. Me wailele matango fio le upo le tua.
mo o e sa mo lo watu pele nei vai ngole fiafi. We must be grateful with what we have and the circumstances you are in by leaning on the strength of Christ. E te tau on tātou wā, e te tau on tātou whaaftai, e te tau on tātou si itia lea tua ono lea, o mea o tātou maua, ma tātou whaalango la ngona i lea tua, a wā o ia lo tātou manus, o ia lo tātou papa, o ia lo tātou talita, o ia o lea tua na te whaia wāwenga mo oi malo wainga. O ka se tele o wāwenga lea tua, o te fia tala to ia te ole ne fiafi Samoa. Ai le mawhai, e le lava taimi. Amen. Pe ia le atua, le fo e te mai mua mani le fiafi, te le wāwenga o le atua. E halu pōni e o taltala ia te oi Samoa wāwenga na whaia le atua ia te au, o loo o langa, o loo ainga, o lau whanau, o lau waonga, o lau ngaruenga, o le wala aua le tua ia tea, e whapena whoi. But we must be thankful. We must be grateful with what we have. E te tauana, tātou whaaftai, ma ngata o tātou manao, i mea uma o tātou maua. Amen. Lango tātou taula inga, ma tātou wha moe moe, e te taun tātou tau lai atu i mea o le whina ngalo le tua. Our focus and our desires should be on God. Our passion should be toward the things of God. Saulolai, taun tātou whaaftai, we must be grateful with what we have. Taun e ate oe se loto whaaftai, o aina ilu ma talu e maua se whaamanuianga naua ielo a inga le taimi. I ia le ali. Al tangata le o Paulo, le tangata o le apostolo nu ese, na toe tusi atu le kalesia e Filipi, le alang fai mai e tala tamano, ona o le kalesia lea, i lo lato wanga le lei, ma lo lato walofa tu lai le au auna le atua. Na ia wha apea atua, Filipi, o te le fai atu ia te o tau ona o le matiwa. Aisea, Filipi a wawa o a wina au, i a toa fi le mūlo u loto i mea wa iatea. Amen. Ni ia le li, e whapena uma o e ke wisianu, sa molo watu no pele. E whapena uma lava i tātou, i ia le li. Wa uma na o a wina i tātou, i ia le li, a le au ngani le ale apostolo, i le kalesia i Filipi. Ono lo lato wanga lele, na ia whaapea toai. Filipi, o te le whai atu ono le mativa, whaaftai o la o tau pule lea, whaaftai lo o tau wanga lele, whaaftai lo o tau alofa tau lai. Ai o te whaapea atu, ua uma o na o ina o ia toa while mu lo o loto i mea wa iatea. Wa mai o le fiafi, ma lie lo loto i mea wa whaia lea tua mo oe malo ai. Po ngai ke manga o nga o ai i mea oro ewa ai ato i leisi a inga, i mea oro ewa ai ato i leisi tangata. Tama whai e wha atusa tusa. Ha mene, ni ia leli. Ia le leo na, a o ino i tātou i atoa file mu o tātou lotu. I mea o tātou mau. Amu ia oi, amu ia i tātou. A wao mea o wha amanuia mai aile atua i ate oi malo a inga. E leo whaamanuia i le atua i leisi a inga. E se fol whaamanuianga le atua le ave leisi a inga. Amene. Ai awani o tātou me lea whaamanuianga le atua. Ona o tātou mana na tele. I ia leli. O upula ia le apostolo na ia whaiato i le kalesia. Whaaftai o la o tau pule lea. Filipi e le ngalo lo o tau alofa. E le ngalo lo o tau wanga le lei. Ai o te le whai atu ono le matiwa. Wa o a oina o ia toa fi le mūla o loto i mea iatea. Wa o i loa matiwa, wa o i loa mauoa, o i mea umalava o te iai.
Ma mea umai o ia tia. Ua o ina au ia o iloa na maona. Ia o iloa na fia ai. Ia o iloa le faulai mai o mea, ma le onge o mea. Li ia le ali. Ma me leo le faumanga o le o upo tamaloa i le kalesia Filipi. O te mawhaia mea o. I le faamalosi mai o keriso iatea. Amene. Aftaiti nei i oe. Amene, morning whamaon. E silisi mea manu tate maua ma le file mo. Wow. What a powerful statement. Whatarofa atu e leuso ia whaasina lia fia. Upuna le atua. Ia tātou whaamasangi. Ia Iova o le na wala awina i tātou. O le na filifilia i tātou. Ia le ase manuia o tātou maua whaatai. We must be thankful and we must be grateful with what we have. O le taimi au te manao ai, o te manao tele ai. Ia ua whaaleau ngā ina e au whaamanuianga le atua wa umanta penga mo au ma loo a ina. Te loa le whaamanosi al po kalamea le manai o le manawa ngaruenga mo i Samoa. Le leivaenga o le fiafi. Au na i le atua ma le fiafia. Au na i lo atua ma le loto atoa. Mea umma te manao ai. E whaia i le atua mo ai. Ale peona watu le fiafi ni. Ai o tātou muai o le upunga i ngai mātai e ono whai pa tolu sumatolu. Ai a tātou muai sa ili le malo le tua malana ami o tonu. O na whaia le e i o mea umma e mana na o ai o tonu. Amen. Praise the Lord. Whatever you want, whatever you're seeking, whatever your desires are, seek God and His righteousness. Sa ili mua le atua malanami o tonu. Ona whaopopo le atua i ate oe mea umai te manao i ai. Amen. Le hale me te manao ai te tangi atu e whaamanuia le atua. A o le aso e te pupua ngā tia ai. E te wala au i le atua e tali mai le atua i ate oe. Hallelujah. That is our God. O le atua nā le tātou te au nai. O le atua nā le tātou te fia ma oli o le a pe timu pe la matangi ma sou luka tātou wholaunga. Mai e ke lea luese. Aisea, e te le mau ma le atua. Aisea, nanga ki kali kongu i le atua. Hallelujah. Amen. La tātou anga i tātou whātunga lea. Ia, mai le au talavo le whakasai whangapoa. To sibispa. Tātou taliu mai. Ia, whai wina tātou manai o le manava o ngā ruenga lefiafi. Ia shea atu tātou polkalame. Mai se ne alom whanau a wale upo le atua mo tātou. Aftai le atua, mai tātou au talavo e whakasai whangapoa. Taisu.
atua. Hallelujah, praise the Lord. Ia o tātou whātunga nā, whaafatai le tua, ma le tātou 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 e whakasā i whunga poa to siviswai. Ia o le whaiwina fo ina o tātou pokalame Manai o le manava o galuega i momoli atu le whaafatai tele le tātou ainga, lunga o penga te whailangi le tino keriso, le ainga o le whaatuatua i la autou lango, la autou mafuta mai, ma le awai mai fo le lea fiafi. O le tatalo a le Manai o le manava o galuega ia whaamanuia tele le atua le nei weekend, whaamanuia le atua ia te oe malo ainga o se toe whaamanatu na mo i tātou, taulunga i fo i tautua ma le unanga le tātou Global Kingdom TV i Aotearoa nei, ia e mai se fo i o le tātou wanga atu i sauninga pa i o le malo le atua le nei fo i weekend, ia iai leanga le lei o le atua i si o tātou ainga, ia i lātou umalava ua le maua atu lo suafa le nefiafi, wha malulu atu, a talitonu le anganga o lo o sila mai le atua, i le wha uno ino o lo taimi, ia e mese fo i o lo mafuta ma le nefiafi, talo ia wha atu mawina pea le wha malulunga le atua ia te o te umalava, ai fo i o yeise mana unga le nefiafi, ia tātou tatalo le tasi, ina ia whaawau, whaamalolonga le tua i tono ainga, e maisi o le ngalue lona mana, e whaonga aina ai tātou umalawa, Manai o le manava o galuega ia ngata o tātou manao i mea o tātou maua. Aoni o tātou manao tele, a ia tātou whaafatai le atua i mea uma ua tātou maua. Pio lal fai salamu e vai lo tino e vai lo loto, a o loo atua, o le papa ia o loo loto ma loo tofi e whaavavau. I oe, whaamausali ia te oele upu wai whaalongo le nei pou, a o le a mio atua ma le loto mali o le oloa tele lava lea. O le whaamanuyanga nā le atua ia te i tātou, e pei o le upu o le apostolo o tātou tele i o mai lava mani mea i le nei larolangu. Leo o tātou mauti nofo, tātou tele mawhai lava, o na awa ese ai o se mea i le nei larolangu. Mai lei se mea tu mau, e mawai mea uma ai le mawai le atua malana upu e tu mau e whaavavau. Mai leo le whaamalose le apostolo i lona atali i whaaleanganga o Timoteo, ka whai ua maua i tātou o mea a ai ma mea ofu ai i a ngata ai o tātou mana. Aua nei pei tātou o tuunga mau, ma le malaia e le mau ona i lātou. Aua nei pei tātou o mata o e mana na o tele. I ia le li, whai mai le tala tuspa ia, o mata fo'i o tangata e le malie ia. I ia le li, ia whaapa ia ina o tātou mata. Ia whaapa ia al tātou wa ai. Ina ia aua nei tō sina i tātou i mea whaafia o le nei o langa. Sili o na le lei, o se mei titi o tātou lima, a o iai le mata o iai owa. I lo le oloe tele i o tātou lima, a o iai ma le atu wale. Amen. I ia le atu. Tātou Manai na manava o galuega, whaaftai tele atu, tātou ainga i lunga o penga te whailangi, mai se fo i au auna tofi ale atu o lo mafuta ma le fiafi. Whaaftai tele i lau tau pito la au, whaano no manui le li, ia wase manuia o lau whai galuega, lau fola o le tala le lei, ai a tama mataini o le tupulanga o le malo le atu, o lo lato tau fetuli, a wau i lato ia le malolosi,
avele fu o le tala lele I tulu inga o le lalolangi. Ai au tau, mua isa ili le malo le atua malana amiotonu. O na whao popoina lea o ia mea yate o tau. Ameni. I ia le atua. Aftai atu nea fiafi, tina ia te rini pam, mafuta mai, ia whape fo isio tina ia Julieta uli. Ia whaamanuia te le atua isio tātou a inga, awani ngalo ia te oi. Toi upo le apostolo, na ia whaapea toa I le kalesia Filipi, o te le whai atu ona le matiwa wawa o na o awina. Ia toa file mūlo uloto I mea wa yatea. Te ilo le mea na ua whaamanuia I le atua yatea oi malo ainga. O la iai malesi manuia, la iai malesi manguia, la iai malesi manguia. Pau ale mea e whai e tātou. O le a whaapuna whanau o le manuia wa umana au mai e le tua ia te tātou. O le malosi, o le poto ma le atamai. Lewa umana au mai e le tua ia te tātou. Tātou te ngaluea I nai. Ana whaamanuianga. O na tātou le matitiwa le se mea. Ia le pea upo le apostolo. A wawa uma o na o ina au. Ia toa file mūlo o loto I mea wa iatea. Leala, mea umo whaamanuia mai I le atua. Tātou te toi a watu ai le vi inga I le atua. E whaanga yo I le tātou. Ameni. Mai le yo tala le apostolo. O I loa matiwa, o I loa le mauoa, o I mea uma lava o te iai. Ma mea uma e o iatea. Ua o ina o. Ia o I loa o na maona, ia o I loa o na fia ai, ia whaulai mea ma ia onge mea. A wau te mawhaia mea I le wha malosi mai, o ke riso iatea. Amen. Ia o tātou manai li lau le manava o ngā ruenga, whaamanuia te lele atua sa mole atu pele, o le whaiunga fo leo tātou por kalame manai o le manava o ngā ruenga. Le aso atai au, le hau le a nga ia toi le tātou la ai al tupu o no nisi fo I o fuafuanga le maalfia, sunga I whawhiangainga le aso. Ai o le a whatanu I ngātu le aso atai au. Ai manuia tele le weekend, whaamanuia tele le tua I tono a inga, nuu mai kalesia, mana tua si o tātou atu nuu I lau tatalo, e maise o lo iai whainga whiwhilinga, mana tua fo Israelu I lau tatalo, o lo iai le whaamanuianga, o le manatua Israelu, o le anga le leia Israelu, o le whaamanuia ia Israelu, e whaamanuia fo iai le atua. Nai ta oto ke nese soma lua, whai upo e tolu, manatua fo I Iran I lau tatalo, o lo iai le tino ke riso, o lo iai whanaua le atua, o lo ta lai le tala le lei tonu o le Middle East, manatua Iran I lau tatalo. Awane I whaapito lau tatalo, aia tātou tatalo mo se file mua le laulang, ma ia whaatau nuuina le fina ngalo le atua I le laulang. Ta maale nei po, mātou sauni le atua tuuan ni nei, aftai tele I lo whesoasonino I mātou tatalo le ali. Wha atoa e lau a fio lau upu whetalai mo I mātou, mai se le li lau whau unga, e whaamaluluina o mātou roto. Ina ia ngoto unga le li o mātou tangata lau upu mātou whaalongo ai. Whaamanuia le atua si o mātou atu pele o Samoa. Whaamanuia ia Israelu na e filfilia e whaimonu. Whaamanuia le atua I le lalolangi atua o lo ta ape masala lau ai le tino keriso. A wale tala inga male misiona, male mau ia te o Yesu. Whaftai tele, whaamanuia iau au na sa mātou ngā lulua le lewa yasu. E maise lo ainga mai moa tapo I mai I maota malao, e maise o lunga o penga te whailangu. O le tatalo a la au tau au. Whaamanuia le atua I au tangata. Ono o Yesu le leiwala toi tatalo le nea fiafi. Amene, ma amene, ia o tātou manai nao na manava ngaruenga, te alofa tele mo oi sa mo le atono pele. Se atu tātou por kalame, o le upu a le atua, mo oi, mo I tātou uma,
mo le lalolangi ato. God bless. Shalom. Shalom.
Falava, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Talofa antu ne fiafi ngo sua la ulu. Fo matamua sa longa ifo. Fanga ia mpalauri. Ia ile tausanga tasi le lua afe su fitu. Malese lua afe su walu. Ia sa yeisa wano malanga tua 𝚟𝚒𝚍𝚎. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nāwa no le lei. Ia tonu fo. Lo ia te oese la ngona whapena na e fia alu no pa ia pro no le atua. Ia e leise taimi po e talo fo ile atua mo se taimi. Ia le mi le lea lua afe lua lima lo whapena na ia wha moe moe le tātu malanga. Ia whai te fia malanga mai lo ainga pe a ese wanoa. O te fia ia ese la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tū mo wa ai le maunga olive. Ia olo ia ilpe whetanga le atua le malili le fio wha lua mai o Yesu Keriso. Ile lalorangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on a au le maunga olive e whawhia ngai ma le maru fo ilea Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na whaia le atua na tutupu mai o le atutupu fo ia loa noa le leilea tato te malanga atu ai ia 𝚟𝚒𝚘 awane ingalo ia te oe whamnianga le atua ia o lo ta tia i o ta lima ia o ta ua lavalo ia i fuafuanga whafsotai pulenga le tato Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fiafianga telefo ilo nei tangata o nei le tasi se site o lo whapena o na tala no matus pa ia o tausanga manava e aloi malanga lo whailoa mai e le au la tau o le whapena archaeologist o na maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia i le nganga ma mi sia i lupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia le fungia le tua wha man ia fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le wha moe moe ona o Yesu. God bless you. Baftai. Hello, Talofa Lava, Pulavinaca, and Shalom. My name is Deborah 𝚗𝗏𝗏𝗏, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salom, talofa lava, wa paanga tato Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Pautoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesufana o malanga 𝚟𝚒𝚘𝚘. Ia e se tau so o lo ole atua ia o se mesa famani na ia ole
O le te la mea le nei uma ai o se o le unga le maunga whirua inga le na tatalo ai a Yesu Keriso ai tū mai ia e ria ma mo se le si tū nganga ula ngonga ai se va venga ula ngonga ile nganga pa ia le tū ia e a walo fasingo manga fo ima ile o mai ma le whanga inga le tū nganga luenga ai o e lo sila ma mai mo nei tū la ia o te le sa un le simalanga le tato kopoti di ta sang fo ia fe mai tala mai au ta o e lo so te o le tua fa o lo totalo le tua ai ma nei fo o e te soli fo i au le tua sa fe malanga lu ia te te to ne mo finis fa mo ia fe mai tala mai au fa fo Yesu Keriso amen. Talofa lava and shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Mikaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa ia olo wingoa o Ioelu maninoa ile tausanga e lua afes fuluvalu ia o tausanga le na tatala ia le li isa vanoa o te malanga atua i Israelu ia o se fatu puina lava le fia ma le oli ona talitonu ese fole faitau le afio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina wahalu ma vaai matu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vaitafe o Yoltana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la matou baptisonga. To tele i matou 5 fa i matou sa fai matou baptisonga sunga foi fa fenga pe ona matou yai ia la ngona lava le mamalu o le atua sa fai foi le viinga ma fai pesenga ma fai le tautalonga ia ona o le anganga fa aftai le atua le ia vanoa tala mai le atua ia a fai o yai se mo mitinga ia te oe te fia malanga le nupa ia ia lo wavanoa le lea ua saunia le Global Kingdom TV ia le avanoa ia e fai malanga atuai o no le swafo Yesu. Amen. Talofa lava
o lo wingoa o e seta wa apsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o i ate oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafi o te fia whaasoa i ate oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo atu iai o le a e iloa ai pei ona o wo iai. E te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le i tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fia asia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafa o Yesu, amene, ma amene.